Non ke wang ji surehini rain kora troganing kan MLA kilik apharman aphan political party asong do ansetame do de sang sepen sai ke claim tirlap anpin lo la sonthot si Assam Pradesh Congress Committee amai phumate MP Gaurav Gogoi Karbi Anglong ke wang pen political party asong do anaphan atomon kirap prekdak anpin lo Lason si Assam Pradesh Congress Committee amai phu mate MP Gaurav Gogoi kedam tang jakhong poni phai plipen ni phai pho ninia pharman aphan Karbi Anglong nang humri lo halabang sor ni MP Gaurav Gogoi lam kaningje chok chepura jakhong chiklo ni phai chok si urmia ni Karbi Students Association Dimasa Students Union Rengma Naga Students Association lapen Kuki Students Organization atum chilang pet pen hirangkia mai pen ning kangsamse lamthi kachepaklang pon anparta Congress asorkar ningkan kripho chari epen pilok Karbi Anglong arat aphan ke klempi ke Karbi Kuki Dimasa Rengma Khaisongbong Ronmai nangkang thul anvet Congress sorkar atum Karbi Anglong arat aphan ke klempi theke pusi pherangkia mai long ni chepon Karbi Anglong arat mate inglong akhaya tumta Congress sarkar aphan ki chini pam melo lasi ke wang jilangar ni Karbi Anglong along ke Congress asarkar hai un elapen jongsi ke wang jilangar ni lapuson kalilikalang lang alam ke than tekang tap aphan chot pulote Assam Pradesh Congress Committee amai phumate MP Gaurav Gogoi aphan Karbi Anglong pen dim klong chak thek theputa Karbi Students Association DSU RNSA lapen Kuki Students Organization atum sodak pen lamthe kachepaklang pon Kile press meet mata hoise ami joa 4-5 tarik amar Assam Pradesh Congress Committee Sabhapati Karbi Anglong visit korise ami akha korisu hi bhal kotha loi pelai Karbi Anglong hoise boli ami akha korisil ami dekhilu hekhot ami dekhilu ই ভাল কথা একো নানিলে ই ইয়াত এজন মিডিয়া পারসন হিসাবে হি আহিছে তেনেকে দেখিছো আমি এজন আরটিআই অ্যাক্টিভিস্ট হিসাবে আমি ই দেখিছো তাৰ কাৰণে ই এজন ডাঙৰ নেতা এমপি আমি পাৰ্লিয়ামেন্ট হাউসত এজন অপোজিশন ডেপুটি অপোজিশন লিডার হিসাবে আমি দেখিছো হলেও হি হেখত আমি দেখিলো হি ইয়াতে ভাল কথা একো নানিলে হি কাৰবা ঘৰ সন্মুখত গৈ পেলাই গেটৰ ওচৰত খৰা হৈ পেলাই ই নেগেটিভ মেছেজ দিব খুজিছে ই এজন সিএমৰ কথা কৈছে সিএমৰ কথা সিএমৰ ঘৰ বুলি কৈছে তাত আমি দেখিলো লাহেখত তাৰ পুতেকৰ ঘৰ বুলি আমি দেখিলো সিংদন ৰহাৰ ঘৰ সন্মুখত গৈ পেলাই হি 500 crore 400 crore তেনেকে ঘৰ বনাইছে বুলি হি কৈছিলে আমি ইয়াৰ পৰা আমি কব খুজিছো ই যদি তেনেকে নেগেটিভ কথা লৈ পেলাই Karbi Anglong আহিবলগীয়া দিন আমি কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা তাৰ কাৰণে আমি আজিৰ পৰা কৈছে যে আমি আজিৰ পৰা আপোনাৰ লগৰ আগৰ পৰা আমি কব খুজিছে ওয়ার্নিং দিব খুজিছে যে ই তেনেকে মেছেজ না নিব ইয়াত হাই কাজিয়াৰ কথা ইয়াত না নিব political leaders in India who have palatial houses but Gaurav Gogoi the president of Assam Pradesh Congress Committee targeting someone just because he is from hill tribe and there to do live video in front of the under construction house of Sri Singdon Ronghang, son of Dr. Tuliram Ronghang. He is the present CM of Karbi Anglong Autonomous Council who belong to a Karbi tribe of Karbi Anglong. Leaders like Gaurav Gogoi of Congress Party want the Karbi Anglong people to remain always backward and keep living inside the jungle of the hills. He cannot see the progress and development of tribal people. দ্বিতীয়তে
it is only because we tribal are innocent, simplicity. Gaurav Gogoi had audacity to do such Facebook live. Why does not Gaurav Gogoi address the public through a live video in front of his own multi-stories property in Guwahati and others Congress leader? Instead of traveling all the way from Jorhat, his actions appear to be driven by personal political interest, aiming to gain mileage by disturbing the peace and tranquility of Karbi Anglong as well as in the state. Dipupen Govin Tiso, Karbi Anglong Live.